Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Idani we baklat hakash fotarek step idang yo report min met but ki baklat baru kila long arfsan ngot ini baklat hakash fotarek September 2004 kekerteng kejungi genong Weldon Boy Marbaneng Khasan senam kerta Besyang besa po maupat ke diagnosis ke baki ay na po hospital kadai undifferentiated febrile illness with acute respiratory distress syndrome with septic shock and COVID-19 RT-PCR report positive. Ya ini inang pang kinara sa po Robert Hospital, Dr. H. Gordon Roberts Hospital, haka shpoterik benai September 2004 sitang nit but klat no pat haka shpoterik hi 2004 haka por san sitang nitstap hangni ka report ka baay na po Gordon Robert Hospital kila suspect hi bagay COVID-19 mo kila dat sanitize bhai ya met kila bu po ka dead body bag kila shim ya kila phawara ek senduk kila sanitize bha baru asal dong kila sanitize itu senduk te kan nemdan chu ka jingta ini ro gibalet gemdan jingta isu pegan batai phimo apalagi la sanitize kemun udah kenyang ka senduk la ni udah napo ka haka mat la ni udah napo ka dead body bag la ada sanitize ayap lut kenyang kamdan danger si ini ro kamdan jigma ini ro kata ngela banai garanti kata kila ada ai garanti na po Robert Hospital dead body management ya suspected cases ru nomor uni ya ini apa bagi admit ru kila admit i apa ka isolation ward ni bagi admit be direction ward tigini momentare boni na kinu kisnong na kinu ying na kila ate bagay positive kim ko asyo ban rashi mo ya kani naman bakila rashi kim padiyo ka report tingyo makam dan jigmai ru kam dan jigmai ru kim dan ka man test ru kila ay kata garanti na po Robert Hospital